Adakah tunang belok di sini hendak beleki nyaman amang harni kaina manali masalah amang harni jangan diragu lagi masalah nang senjata sudah nang tak kenali jua kalabihan besar bungas hari ini nang sakilas pintas kayak artis di TV jakanya nih begundul mahirip Ahmad Dhani cuman bangsa puting ulun hendak Mamat Dehi lamun nang mulai jauh mahirip arwah kai ujur nang moha amang mahirip arwah kai cuman amun di amun gitu masalah bang dolai mencintai ulun ini setia hidup sampai kamate cuman bangai ulun lawan pian Mamat Dehi bini di rumah aja bila nang tiap malam Jumat ulun beri istilah mulai malam sampai ke subuh eri jadi nang tuh siangnya ulun kadang jalan lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaik ilahi si ambat lima Kuriding patah si ambat lima kuriding patah Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak ini seberta nang ada di sini ulun mau ucapkan tadi nang pemula ulun mengucap salam di mana nang begana selalu dalam lindungan jadi lawan pian ulun mau ucapkan kepada bapak ibu pian sebertaan baik acil paman nang hanyar datangan capati nang makanan karena tuh menunya masih nang itu ada tuyat nang beendakan lawan ibu bapak pian saberetaan lawan bapak tiin nang jua bepandihan tadi ini salam ulun mau ucapakan alangkah nang bagusnya sebelum bemadihin ulun nang menarusakan jadi beretaan kita menjawab akan ngaran menjawab salam suatu kewajiban atau pengantin nang di palaminan jawab nang salam kami dahulu satu matpian lalu menjawab salam biar di dalam hati kada usah benyaringan Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban lalu terima kasih nang sudah menjawab akan langsung kita berdoa pulang samberetaan mudahan beretaan berkat menjawab salam kita nang panjang umur selalu sehat badan mudahan bang kita selalu dalam lindungan mudahan beretaan selamat beretaan la beretaan
jadi madihin kami menarusakan. Nang kedua kali pinanya penutupan. Jadi jam 12 lewat 15 menit jamnya menunjuk akan. Lalu lawan pian di sini tak kumpulan. Kami nang tidak lupa ini mau ucapakan. Lawan tuan rumah nang sudah mau undang. Terima kasih banyak lawan pian kami ucapkan. Karena hari ini kami sudah diundang. Lalu alhamdulillah kami nang di jalan pastinya selamatan. Sehingga hari ini kawa mengabulkan hajat do sampian nang sudah lawas mau undang. Lalu nang tak lupa ayo kita doakan. Mudahan nih acara pastinya dilancarkan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami melanjutkan. Sebelum madihin lanjut ayo bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Pulang nang tidak lupa menyapa lawan pian. Lawan nang Pak Haji nang ada di Soberan. Nang Sidin Maman Dio on kami beretaan. Jadi Pak Haji selamat berjumpa lawan kami bertemuan. Kami mulai negara nuwe menuntiakan. Jadi pang di sini ulun madahi pian. Didengar tuh Pak Haji pian nang itu awak. Lalu nang kagenalan istilah pengkata pian tak gencang makan. Jadi Pak Haji kami mendoakan lawan pian hari ini. Ada ajil bujang bujang sawiran sidin nang hari ini. Terima kasih lawan pian hari ini. Lalu kami sakader lawan pian mana kuning. Pian ni menjulung suahlah beleki. Jadi lawan pian ujar belum beleki. Langsung kita doakan khususan hari ini. Mudahan ading nang duit memberi. Nang ada 50 menambahi bisukan tadi. Jadi lawan pian kami doakan pasti. Mudahan dingai pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian kamana aja tulak selalu dilindungi. Mudahan dingai pian tahun ini pulang beleki. Allah beleki. Lalu berlanjut madihinan di sini. Ada nang tadi ading 50 memberi. Amun dilihat-lihat nang bebeju hirang kakaknya kah di sini. Jadi nawan pian ulun nang mamat dehi. Amun nang dilihat kakaknya sudah belegi. Jadi di amang kada benih memandang lagi. Karena ulun jue pak ai nang ulun ngini jue sudah bebini. Istilah pangkata ada nang dijaga pak ai sabuting hati. Jadi ini pak ai ulun nah melanjuti. Tadi 50 ading memberi. Mungkin nang ini dili jue sidin memancing bepak tuti ini. Jadi ngini amang tadi nang mau ucapi. Ujar bepatiin ada jua hari ini. Masalah sawiran kami kade meminta rela hari ini. Jadi lawan pian kami doakan pasti. Mudahan bang buai nang itu bepatiin sidin nang panjang umur sehat setiap hari. Kamana bang tugas selalu dilindungi. Mudahan pangkat pian naik tahun ini. Ala tahun ini. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Tadi nang itu Pak Ai sudah dua dipanjetakan. Kain sawiran menyusul belakang. Jadi lawan pian maafi kawan ulun hanya begegeyen. Mungkin bang melihat tas bepatiin beendak kenalan. Lalu nang tak lupa
ulun mau ucapakan tadi dihigepian ada Pak Ai memberi nang itu duit sawiran rasanya beisukan 50 pamulaan lalu nang tak lupa kami mau ucapakan masalah nang sawiran nang itu bang rejeki sudah diatur Tuhan cuman bangsa kadar kami mau ucapakan terima kasih banyak lawan pian saberetaan nang mana di sini kita nang tak kumpulan nang istilah kata biar nang buhan pian kada memberi sawiran kami rasa terhormat asal didengarkan lalu nang tak lupa ulun langsung terfokus lawan ibu di hadapan nang pian mangamira hari ini lawan HP itu anak pian tadi duit nang memberi nang moha tuh mahantai di kipas angin ujar lain anak sidin tadi nang mendede lawan tangan sebelah kiri jadi lawan pian pantas saya mahirip kayak berdua berenak ulun kawa maitihi lalu nih masalah amang harni jangan diragu lagi masalah nang senjata sudah nang tak kenali jua kalabihan besar bungas hari ini nang sakilas pintas kayak artis di TV jakanya nih begundul mahirip Ahmad Dhani cuman bangsa puting ulun hendak Mamat Dehi lamun nang mulai jauh mahirip arwah kai arwah kai lalu pang amang di ay nang malanjuti bujur nang moha amang mahirip arwah kai cuman amun di ay amun itu masalah bang dulay mencintai ulun ini setia hidup sampai kamate cuman bangai ulun lawan pian Mamat Dehi bini di rumah aja bila nang tiap malam Jumat ulun beri istilah mulai malam sampai ke subuh eri jadi nang tuh siangnya ulun kadang jalan lagi jadi pangmangai sedang ini madihin kita bergaya karena setengah satu sudah nang parak hajan lawan ibu bapak di sini beretaan kami meminta rela lawan pian beretaan nang wabil khususnya pada bapak TNI nang ada di hadapan tadi awal pemula kami menyapa pian jadi nang tak lupa juga meminta maaf lawan nang ibu-ibu nang ada di Suberang baik nang beduduk nang bebeju hirang liwar nang duduk nahap awak kagak kenalan jadi lawan ibu ulun mau ucapakan jadi dilihat-lihat si dinang singkal maya nang istilah kata pasti tak kencang makan lalu lawan pian kami mendoakan mudahan hari-hari pian disehatkan badan mudahan hari-hari tambah gencang makan sehingga pian naik rumah kada muat lawang jadi bang kami mungkin hendak bertahan kepada pengantin baru nang ada di Palaminan mulai bisukan tadi liwar nang bermesraan dua nang maatur kami rak di hadapan tempulo nang bisukan disuruh berciuman lalu nang tak lupa gesan pengantin baru kita mendoakan mudahan pengantin selalu disehatkan nang wabil khususnya pengantin laki-laki abang Jaini Bangaran mudahan selalu ngini cupu lentuhut kada sampai bakaringan nang istilah kata sakira bini pian mendapat kepuasan sakira bini pian jual lakas betianan lalu nang tak lupa kami nang mau ucapi dilihat abang Jaini pinasan duk hari ini padahal malam ini dilihat tak gegehi jadi lawan pian masalah tuh pang jemu kada usah ulun padahi karena masih hanyar belum bebubut lagi jadi lawan pian nah ulun mau ucapi bila malam ini hendak membunuh Yahudi dilihat pimin toha apabila sudah guring ayo hak dimulai jadi malam ini kada usah sopan lagi nang jelasnya kami mendoakan bang lagi mudahan malam ini esok sis tubang pasti
mudah kita doakan. Jadi meminta maaf, minta rela lawan pian. Jadi nang terakhir kami mau ucapkan, ini nang madihin kami nang penutupan. Mudahan beretaan kita nang panjang umur kaina betamu pulang. Nang mana di sini nang ada saruan, apabila buhentian ada nang aritan, nang istilah kata ada gering buhentian. Mudahan pang kita sehat saberetaan, kaina sehat kita di jalan ketaatan, jua sehat kita dikuatkan iman. Boleh kita di sini hajat dikabulkan, mudahan rajeki kita dilancarkan, rajeki kita deres kaina kaya hujan. Mudahan pang kita selalu dalam lindungan, lalu minta doa jua saberetaan. Nang mana masih bujang mudahan nih pang jodoh lakas mendapatkan, lalu nang tak lupa kita nak berdoa pulang. Mudahan beretaan kita nang tak kumpulan di dunia di akhirat dalam surga bakumpulan, lah bakumpulan. Sedang bersatu kami sedang bertahan, mungkin nang ini waktu sudah nang parak ajan. Lalu nang terakhir kami mau ucapkan, tadi nang ada pantun kami awal hadian. Bila jerujuk ya ulun jauh dimampai, ada baikat laki ini dada yang kain. Pabilanya jodoh hari ini pang sampai menjelang ini hari pengantin. Si 45 tadi koriding patah, ada patah sabilan daknya dihiga kaca. Lalu beretaan kita langsung berdoa, mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Kalau bang ada kaina jumur di ladang, boleh kata kaina kami nang umpat mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang, nyaman di lain waktu kawa bertemuan lagi. Lalu terakhir kami mau ucapkan, wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi. Terbang bersatu suara bertahan, sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.